Assalomu alaykum do'stoni giromiy, подписчикони muhtaram va beshonamon kanali мо ина дарси навбатиро дар бораи сармоягузорӣ оғоз мекунем. бисёри дӯстон рафиқон хобнишгандакони мо аз мо эҳтиром илтимос хоҳиш карданд ки дар бораи сармоягузорӣ як дарс гузоред ки дар бораи мо ягон мафҳум пайдо кунем. яъне сармоягузорӣ ба ҳолати замони ҳозир хеле сахт мувофиқ аст, чунки бисёри дар замони пандемия бисёри одамон аз кор маҳрум шуданд ё ҳуҷҷати онҳо ба Россия манъ карда шудааст, яъне запрет гузошта шудааст. бинобар ин барои онҳо ин дарс хеле айни мудо аст. яъне вақте ки шумо агар сармоягузориро ёд мегиред, ба шумо ба ягон ҷо кор рафтан лозим нест, фақат барои шумо компютер, ноутбук лозим ва модем лозим ки ба интернет роҳ пайдо кунед. ҳамин ду чиз лозим ки ба воситаи ҳамин дар хона шишта беморол пул кор кардан ё ягон соҳиби фоида ягон маблағ шудан мумкин аст. албатта барои ин як маблағи аввал дар кор, яъне капитал лозим ки онро шумо яъне хариду фурӯш карда соҳиби ягон маблағ шавед. инак дарси навбатиро дар бораи сармоягузорӣ мегузорем. дафтарҳои худ, қаламҳои худро гиред ва ҷойҳои лозимаашро барои худ қайд кунед ки яъне омӯзиши дарс чӣ осон гардад. инак ман як китоби электронӣ ташкил кардам. китоби электронӣ ба номи сармоягузорӣ беҳтарин роҳ ба сӯи боигирӣ. барои чӣ беҳтарин? чунки бисёри дар замони ҳозир бисёри одамон боё, одамои миллионер, миллиардерро бинед ки ҳамаи онҳо то соҳиб шудан ба як маблағи калон, як боигири калон, албатта ҳамаи онҳо ба чӣ машғул шуданд? Ба сармоягузорӣ машғул шуданд. бинед ба монанди миллиардер Илон Маск, Билл Гейтс, Ҷорҷ Сорос, Уоррен Баффет, ҳамаи онҳо албатта ҳозир ҳам, ҳоло ҳам, вақташ ҳам, дар вақташам чӣ ба сармоягузорӣ машғул шуда аз ҳамин маблағҳои хурд тора ба маблағҳои калон чӣ соҳиб шуданд. яъне аввал маблағи худро афзоиш доданд, парвариш карданд ва оҳиста оҳиста ба як маблағи калон чӣ соҳиб шуданд. яъне ҳамин тарзи аз ҳолати кам, аз миқдори кам ба миқдори баланд расидан як чӣ алгоритми худро дорад, як формули худро дорад ки мо дар ин дарс ҳамин чизро дида мебароем. яъне ин сармоягузориро тамоми инсонҳо метавонанд новобаста аз кас, новобаста аз маълумот тамоми инсонҳо карда метавонанд. хоҳ вай мактабхон бошад, хоҳ студент бошад, хоҳ одами миёнаҳол бошад, хоҳ филонсол бошад, ин корро карда метавонад. фақат чӣ аст? дисциплина лозим аст ки ба ин кор машғул шавем. инак дарсро оғоз мекунем. бародарон рафтем. чунки дар ин сурат мебинем сармоягузорӣ ба монанди ин сурат чӣ монанд аст. яъне инсон аввал як маблағҳои камро ба худ як капитал асос карда гирифта, онро чӣ хариду фурӯш карда, онро то рафт чӣ афзоиш медиҳад. бинед чӣ аз ҳолати кам то ба ҳолати чӣ бисёр, ба маблағҳои бисёр. акнун як ҳодисаро дида мебарем. бисёри мо, бисёри тоҷикон, бисёри ӯзбекҳо, ҳамватанони мо умуман як миқдор пул ҷамъ мекунанд барои зиндагӣ, барои ягон соҳиби хона шудан, барои ягон соҳиби мошин шудан ё барои ягон хона соҳиб шудан. албатта як маблағ ҷамъ мекунанд ки то ҳамин манфиати худро чӣ барасонанд. пул ҷамъ мекунем мо барои соҳиби мошин, соҳиби хона шудан, соҳиби ягон чизро маъриф кардан. албатта 80-90% тоҷикони мо, ӯзбекони мо, ҳамдиёрони мо ба ин кор машғул ҳастанд. ба ин пул ҷамъкунӣ ягон чиз пеш намерад. анакун дида меорем. пас кардем мо як миқдор пул ҷамъ кардем барои харидани мошин ё тои маърифа ё хона. ин пул ҷамъкунии мо албатта аз 1 сол то 5 сол чӣ идома меёбад. бигзор пули мо чӣ бошад? 100,000 сомонӣ бошад. лекин мо ҳамин 100,000 сомонро ҷамъ мекунем, лекин пули ҷамъ кардаи мо дар давоми сол ба чиҳо дучор мешавад? ба инфлятсия дучор мешавад. инфлятсия беқурбшавӣ пул
ба амал меомадад. یعنی کورسی دلار بازی میکنن. هر خیلی از تاثیر حادثه‌های اقتصادی دنیا حاصل سالی مملکت کلی پول پس میشود و پولی ما به اینفلاسیون روی میده. یعنی با اون مبلغی که شما 200 سال پیش یگان چیز میخریدید یا پول جمع کردید اکنون با نرخ چی قیمت‌تر میخرید. برای همین عالمان حساب کردن که هر یک سال از 6 تا 20% اینفلاسیون یعنی بیخودشوی پول به وجود میاد. مثلا در گرافیک دیده میبریم از سال 2013 تا 2019 ببینید چقدر. از سال 2013 11.4% 2014 هم 12.9% 2015 12.4% 2016 2.5% 42 5.2% تا 2019 چقدر بیخودشوی چی پول به عمل آمده شده. یعنی پول جمع کرده شما 100,000 شما پول جمع کردید ارزشش 95,000 تومان تا 80,000 تومانی شدهش ممکنه. یعنی با اون مقداری که پول شما جمع کردید با اون مقدار البته نرخ چیزها محصولات ها چی قیمت میشوند که شما از 5 تا 20,000 تومانی چیزی ها میشید. یعنی حساب بیخودشوی پول شما زیان میکشید. سوال میاد که این راه را پیش گرفتن ممکن است؟ البته ممکن است. چطور؟ یگانه راه این چیز اینوستیسیه است. یعنی سرمایه‌گذاری است. ولی شما باید کار کرده و شما چی فایده بیارد. بعضی وقتا شما ممکن است که این پول را به بانک گذاشتن ممکن است که از آن فایز به دست میارید. البته درست، لیکن اون فایزی که بانک به شما میدهد در یک سال از 4 تا 5% چی به شما میدهد. لیکن بیخودشوی پول فایده این بانک را چی میپوشونه. یعنی از 15 تا 20% در یک سال بیخودشوی میاد که فایده که شما از بانک هیچ چیز با شما فایده نمیبره. یعنی بیخودشوی 4-5% را چی میپوشونه. فرض کردیم مثال گاجت ایفون در سال 2014 47,000 روسی روبلی را تشکیل میداد. در سال 2020 باشد 128,000 روبل روسی را تشکیل داد. نرخ‌ها در یک سال است تا 20 سال فایز چی شدن زیاد شدن. یعنی بیخودشوی پول 20% به عمل آمد. برای همین به دوستان و سرمایه‌گذاران که میخواد اینوستیسیون یا پول جمع کند من وقتی دیدم که یعنی با سرمایه‌گذاری چی مشغول شما. برای همین شما مثلا میگیم که پول را سرمایه خود را به بانک نگذارید، فقط قسمتش را گذارید، قسم دیگرش را به اکسیه کمپانی گوناگون کرد، کمپانی روسیه، کمپانی خارجی، اپل، مکدونالدز، کوکاکولا یا تسلا یا مرسدس بنز این خیلی اکسیه هستند که به آن گذاشته از آنها یک فایده را در دوام سالها به دست آوردن ممکن است. این چیه؟ در دوام دست دیده میبرید. مثلا سرمایه خود را شما به چند قسم تقسیم میده. یک قسمش رو به بانک، یک قسمش رو به اکسیه ها، یک قسمش رو به کریپتووالوتا بیت کوین، قسم دیگرش رو به طلا، نقره و نفت و این یک سال تقسیم نمودن لازم است. یعنی وقتی که شما پول خود را سرمایه خود را به قسم ها جدا میکنید یک این پورتفولیوی شما را چی تشکیل میده. این یعنی به قسم تقسیم کنی پورتفولیو میشد از نقطه نظری اینوستیسیون. یعنی از نقطه نظری سرمایه گذاری پورتفولیو میشد. یعنی پورتفولیو ما دیورسیفیکاسیون ریسک مانده میشد. یعنی ما مبلغ خود را چک کنیم از زیان کشی باز داشتیم. یعنی از خطری کم شوی نگاه داشتیم. یعنی ریسک از ریسک نگاه میدیم. یک قسم سرمایه شما فرض کردیم زیان کشد، قسم دیگری آن بالا رفته ایستاده زیان دیگرش را چی میپوی شما نه. در مراسم آینده ما چه سرمایه‌گذاری را به بالانس به تداول در آوردن و ریسک زیان کشی را به حد مینیمم رساندن را چی می‌آموزید. در درس‌های ما باشه حالا درسی ما باید آموزید. های برادران تا واقعی آینده در درس آینده ما چطور همین سرمایه‌گذاری را پیش گیریم البته دیده می‌بریم. در تماس باشید. همیشه با ما باشید. تا